I ako ikad bude došlo do meča, čim uđu Mourinho, on je već izgubio. Zato što on 1000 puta rekao da ja nemam šta s njim pričati, on predobar za mene i tako nešto. Znači, taj trend kad uđu Mourinho, on je već izgubio. Znači, on je u glavi minus 30%. Plus ovo što već sam rekao, on ima 50% defekta samo, znači ima jebeni setback, razumiješ, tako da... A do toga će doći, ja to radim i Eddie Hearnu se sviđa ideja, ja sam osobno pričao s Eddie Hearnom o tome, rekao sam da ga hoću. Ili u Pulsku areni, najviše voli u Pulsku arenu, nakon toga Maksimir Polju ili bilo gdje drugdje, može samo da napravimo kaos, da napravimo show, možemo i na otoku Rovinju napraviti, možemo gdje god. Da. Znači, nisi ga nikako sreo recimo na ulici, negdje na Ilici, trgu, na kavi? Pa jesam, jednom sam ga sreo, mislim da mi napravio sa Čekušu čak u restoranu gdje sam ja jeo, pričao sam to bio u neki podcast, pričao sam to kod D. Ređića. No ništa, sreo sam ga, vidio sam da me čekao, tamo je došao do njega, pitan ga čemu se radi, zašto me čeka. Čovjek je zablokirao, šta će, ja sam 10 godina na ulici, on nikad u životu nije bio van kuće. Ode van dvorišta i izgubi se čovjek, šta će ja s njim pričam na ulici. To je bio ko slačak je, tako da brzo iskužio situaciju i povukao se. I lijepo je to sve fino završilo, gospodski. A moglo je i drugačije. Da. Da ti nešto on tako dobaci na ulici, da li bi se suzdržao uopće? Ne bi se, ja se nikad ne suzdržao. Šta bi se suzdržao, da te došao bi do njega, pitao bi ga o čemu problem. I tu ti većinom završava svaka priča na ulici. Kad ti priđeš čovjeku u facu i pitaš ga o čemu problem, to je 90% gotovo. On je jedan od tih koji bi isto bilo gotovo, šta će on zvat tatu ili šta će raditi. Ne, šta će samo ići na ulicu. Bez veze, mislim, to mu i ne treba. Da, pročitao sam da će ti pjevat uživo Vuco na Poljudu. Da, Vuco pravi. Vuco je general u vojsci. Titulu generala i rekao da ću mi napraviti. Da ću mi napraviti pjesmu.